Lep pozdrav. Najprej najlepša hvala ministru za povabilo. Lijep pozdrav, prije svega najlepša hvala za poziv ministru. Vesela sem in počaščena, da sem v teh trenutkih, ki so zelo pomembni za Črno Goro, na uradnem obisku pri vas tukaj v Črni Gori. Drago mi je da sam u ovom veoma važnom trenutku za Crnu Goru u službenoj posjeti vašoj zemlji. Najprej bi vam rada čestitala za uspešno sprejetje zakona o ratifikaciji Vašingtonske pogodbe v vaši skupščini. Najprije bi vam čestitala na uspješnom prijemu zakona za ratifikaciju u vašoj skupštini. In seveda tudi za skorajšnje polnopravno članstvo v NATO. I naravno za vaše ubrzo punopravno članstvo u NATO. Črna Gora je v relativno kratkem času zelo uspešno prehodila zelo zahtevno pot. Crna Gora je u veoma kratkom vremenu prevazišla jedan veoma važan i problematičan put. Vendar seveda se en del zgodbe, ki se je končal, sedaj še nadaljuje. Međutim, ovaj dio puta koji se već završio sada se nastavlja. In Slovenija je v vsem tem času nudila za svojimi sodelavci, zlasti na Ministrstvu za obrambo, uspešno podporo Črnogori. Slovenija je u cijelo to vrijeme, a naravno u Ministarstvu za odbranu nudila pomoć Crnoj Gori. In z veseljem bomo to pomoč nudili tudi sedaj, ko se začenja ta drugi, mogoče še zahtevnejši del poti. I drago će nam biti da tu pomoć ponudimo i u ovom sljedećem dijelu kada počinje malo teži put. Uspešno članstvo Črne Gore v NATO pomeni tudi seveda veliko simbolično dejanje za mir na Zahodnem Balkanu. Uspješno članstvo Crne Gore u NATO naravno znači i mir na Balkanu. In tukaj se strinjam z kolegom ministrom, da so evroatlantske poti tiste prave, ki zagotavljajo tudi stabilnost na regiji Zahodnega Balkana. I ovdje se slažem sa gospodinom ministrom da euroatlantsko putovanje su ono što čini mir na ovom prostoru. In vesela sem, da bomo imeli za mizo še enega ustreznega sogovornika, ki bo tudi Sloveniji pomagal, da vsi ministri pa tudi voditelji v zavezništvo redno obravnavajo teme na Zahodnem Balkanu. Drago će mi biti da ćemo imati za istim stolom jednog partnera koji će zajedno sa Slovenijom stalno staviti na sto pitanje Zapadnog Balkana. Zagotovo je v tem nadaljnjem sodelovanju pomembno bilateralno sodelovanje. Naravno, u sljedećem obliku saradnje veoma važno je bilateralna saradnja. In veseli me, da smo danes z ministrom seveda z zadovoljstvom se ozrla na preteklo pot, a zastavila tudi konkretne oblike sodelovanja v prihodnosti. Danas smo sa ministrom pogledali ono što smo prošli i postavili za budućnost nove tokove. Izpostavila bi sodelovanje obeh vojsk, pa tudi Ministrstvo za obrambo. Potencirala bi saradnju obiju vojski, a također i Ministarstva za odbranu. Tako na področju usposabljanja, skupnih vaj, pa tudi izobraževanja. Kako na području treninga, zajedničkih vježbi i obrazovanja. Zagotovo smo obe države pomorske države, zato je dobrodošlo sodelovanje na morju. Obje države smo pomorske, tako da je dobrodošla saradnja na moru. Slovenija je NATO v centru odličnosti za gorsko bojevanje, tudi tukaj imamo že marsikaj skupnega. Slovenija ima veoma važnu ulogu u ratnom bojevanju, tako da i ovdje imamo dosta zajedničkog. In zagotovo tudi na področju izobraževanja usmerjevalcev združenega ognja, tako imenovane JTAC in podporo helikopterske eskadriliji. Oprostite. In prav tako je možno tudi nadaljno sodelovanje na področju izobraževanja za JTAC. Također je moguće daljnja saradnja u obrazovanju u području JTAC. Izpostavila bi mogoče še to na koncu.
Na kraju bi možda potencirala i to da vedno govorijo, da je Ministrstvo za obrambo tisti, ki je porabnik sredstev, da uvijek kažu da je Ministarstvo odbrane korisnik sredstava, taj koji koristi sredstva, da je zelo pomembno tudi gospodarsko sodelovanje na področju vojaške in obrambne industrije, da je veoma važna ekonomska saradnja na području vojne industrije. in tako kot obe vojske, lahko tudi naša industrija na tem področju združi moči in proizvede nišne I zmogljivosti. na taj način kao i obje vojske, koji naša industrija može udružiti snage i ići naprijed. Tako da mislim, da bomo tudi v prihodnosti lahko imeli uspešno skupno pot. Tako da ćemo i u budućnosti imati veoma uspješan zajednički put.